Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Sakbay na, shoutout para kan ni Lenny Cardenas. Ken kada kayo amin papagayam nga awan labas. Pakibuy at screen para karagiti daduma shoutout. Agyaman kami. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapaulwan. Arasaas. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nay, agur uray kamut gayam iti tricycle apaglugan na amluseng. Wan manang! Umaykan, andang. Ha? Anyat nakakigtutam ngay manang andang. Nakigtutak iti panagsasaom. Nay manang andang mo. Inaldawa kaso iti panagsasaok nagsarsarita ta. Ay uwan mo't kit di Ay anya ngay mo ting kagatangan ni jay ilay. Inakman gumatang iti si daun mi aprag. Prag. Wan manang tukak. Ay naimas dayta gitaan. Una manang gitaak nga ada aswiti na. Ay ina makatitileng. Jay! Ay awan. Ti kunak. Adan ti tricycle apagluganan ta. Apay manang. Naina. Awan ti mailimod iti dayta a klase ti tao. Apay aya. Nagpipigsa ti arasaas na. Anya. Di mo mangagaya. Nagpigsa ti arasaas na. Kakaasi amang ikapkapsot ni John iti busis na. Ngamawanan ti pangikapsutan ni Lusing iti bulyum na. Nakalo launayan dayta. Naka number 1 nga makatitileng pailaang. Ay, unay daytan. Naka number 1 pala dayta ko na. Kasalan no number 2 no medium. Di pa ket gumloong at ti boses na. Ay, unay daytan. Dumagas ka pa'y biit, Luseng. Apay at sinsinyasan nakmanang andang. Ina, sinsinyasan ka lang arudan. Ilaaw mo pa'y mat.
Kaano pa'y nginlaaw ko ti panagsaok? Apay di mo mangag tibukod mo atimak, Luseng. Mangag ko ama na ang una yan. Talaga mangag mo. Tadumanon ijay tuk-tuk ti alimpatok. Ay, wun gayam. Anyaya di ko na madamagam manang. Ay, may saanan. Nadlaw ti aminan. Ha? Sininyasan ka. Ngam impukaw mo mat. Iso abay amon. Sige, agaawid kan. Anya? Awan mat gayam ti ibagam katay ayaban nakpayla dumagas. Ay na, kondisinyas ka pa'y magkanyak manang. Ay, agawid ka nga roden. Ta, nalipata kon. Iso nga, agawid kan. Just kay. Makakidkidpot kamat manang. Anda kay kasideng mo. Ngam aglao ka pa'y mula mga abag itinagan ka. Aglalaawa kayamat. Ala, arasas nga roon no isut kayat mo. Ngam inton maminsan manang. Mabalain nga ikapkapsot mo pa iti arasas mo. Laglag kamat. Kung saan, ipigsampay kit di data arasas mo Anya? Dahil tayo kumadumanon iji sampulanggit. Nini, apay nga pumanaw ka, kat may pabagkat ko di dakil ama si Tera. Nadagsan day jay. Jakmat lang mabagkat, nadagsan mo na dyan. No, di mo kaya't akit siya kon. Ay, nagdagsan! Apay day jay, tanagpig sa tingiwat na. Awan mo, ti kasasauna. Ala, pakasiksi ko ramay Amog lang arunan. Arasas na lang tikas dyan. Ay, hina! Nagdagsan! Jak mabagkat! Anya ay ati bagbagkatan na. Pakasiksi ko ramay bakait. Un atay sumutlat mang mangugan. Tinasayat iti day takot saan nan ayib kas ti bagbagana. Tapno awan ti mangeg ti karuba na. Ay na. Ay! Talaga dyan mabagkat Oo ngayag. Ay! May isbakon ti saping ko! Ingat katawa. Mapingan katawa ka. Nilusing nagpigsan tumot ti arasaas na. Anya ngay ita, di nangugan ti palimod na. Nganya. Ana isbuan nandiya sa pinna. Apay nga main akas jay ni manang mo, John. Imbis nga wan ti makaam mo, ana isbuan na ti sapin na. Impukaw na mat. Mapapahinak nga rudan na na. Igagagaranan samot nga ipukpukaw ti panagsauna. Saan mat ti kunak? Ay na, awan ti mailimod kun kwa na nukasta ti volume na. Oray saanin nga agaramat iti loudspeaker, kada mikropono nakapigpigsa. Iso nga rod nga aputeklatan ti lapayag ko, no adaki di balay minana. Talaga matitili nga kitingiwat ni manang ko alusing. Ay, awan sanda nga asawaan ni manang mo no kasta. Makigtot ti mga ramkan ko Ken kasanaw no makiasawa. Kit agin narasas na tirabi ay di kat di pa ikat may bulgaran ay just kay
Madamamot gayam, ti panagmasetas mo, Jose. Wan kagawad! Daldalusak, nagitimulak! Ay, apaya makalugsaw ka ngay. Awan mo ti bagbaga kadakas. Ako na makaluksawak! Ay na. Dahil tala pa nakisarsarita mo kat lalaawan na kaon. Nagawan mo't tanabayin mo. Panawan ka man lagay. Apay dayjay! Awan mo teraramido kat ibagbaga na maluksawak. Isumutin mo na nakisaw kanyak. Eh, awan mo't makita kaksasaong manang. Awan mo ta talaga ti kasasaok. Agse self-act. Self. Iti sa balyapan na agtanta na mitimak. Anya? Tanamitin pala na jay. Bumtakan ti lubong nararigan. Nanandang, makitugawak man ita sirok ti manggayo. Masuro na kitingiwat ni manang. Nangag ko nga raw nga gap-apa kayo itay. Ay, isan na. Saan kami anagapa? Asino nga rod nga kap-apa na itay. Amoy matay. Kasla kanayon nga dakap-apa na no agsaw. Ta inlaaw. Just kay awan lat di awan. Ay ta siguro ti kabutang ti lalaki kani manang ko. Kabutang da nga umay arman. Laki di makigtok dagiti umay mangaram kunkwana. Madugsak da. Sakto pa ya kabalay na, madugsakak. Maawatan ka, barok. Sakto pa'y nga da iti adayo akarubayo. Kat kasla kaababay ko laang di agsasao na agsao ni manang mo aluseng. Ure agarasaas kat mangag iti kabangiba nga barangay na. O nay ka ngaminan da ita aklase ti panagsao. Inlaaw. Ay, saan na? Arasaas lang ni manang rejay. Ha? Bakit? Agkarkararagmet lang at aliluseng. Ha? Asino nga iti makaamaw? Kun apay anadamag mo dayta? Una ta nagpigsa nga ron ti arasaas na. Kasano nga ta ti panagkararag na. Makigtot ani Apo Diyos na agkararag. Ta dumanong na jay trono na iti kapigsa. Ha? So at tinasaya at kaniluseng. Saan na naibkas ti kaya nang ibaga? Kaun mabasa mo ti Diyos ti panunot ti tunggal parswa. Oray saan asumngaw itingiwat na. Isa niluseng. Oray saan nan nga idayamudo muno itanamitim ti bagana. Ngamin, naka full volume ti arasaas na. Diyos kay. Kita manok ta dalatay tarubayan? Nay, asino ti kap-apa ni Lusay? Dagi jay manok nga day tarubayan na. Ha! Sukit na kita dingwan tungkwan pilarti ko! La, Ala, tila ipukpuk kaw na. Intun kwan isu ti pabasuulindan no damatay wano mapukaw a manok. Mangmangag ta ilaaw naman. Mangmangag ti arasaas na ko naman ta arasaas na laday jay. Ay unay daytan. Madimat tinaramid ni Manang Kristina? Apay aya. Indarom nakit din ni Manang. May iso tinang tiliw iti manok na. Iso na pukaw. Ay,
Ammo ko no apay a pinabasol ni Christina ni manang mo. Apay nana? Sigurado anangagda jay insawsawang kada impukpukaw na. Anya? Wan barok, nangagkunto pa eh. Kuna na nga men, apatayin na dagiti bangad ading wan iti arubayan yo. Basta ka di? Wan barok. Nairanamot nga adda iti arubayan nyo bugbugawon na dagiti manok ti karuba. Kas di tumot ni manang. Nagngiwa. John Barok, bagbagaan nyo ni manang mo. Tadinan yibkas apulos ti adda iti panunot na. Ngamen, mangagmarud ti sangalubungan no iso ti agsaaw. Awan ti mailimod iti kapigsa ti arasaas na. Just kay! Ay na, John. Bagay ni manang mo, tiyagbalin nga information officer iti barangay. Taore saanan nga agusar iti megaphone. Mabalin nalatan nga pukaw iti asango ti barangay hall. No, ada announcement mangagan iti sa barangay. Joke lang ha. Katsikabot marang no saying, ipa-repair mo dahit vocal cord mo. Tapno kumapsot basik. Tapos ay, iti kasta, awan ti makangag iti arasaas mo na kabigpigsa. Alala, talaga kasta, at talaga iti normal ti panagsauna nakapsot, adamat normal kadakwada dahi tayo nakapigpigsa. Talaga kasta. Bueno, ditan tinagibusan ti pakasaritaan ara paulwan. Arasaas! Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Padaanan dagiti sumarsaruno paya pakasaritaan. Ngayon kam itampok diti programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision Giovanni. Isursurat kaditi direksyon Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka.